Kaseng United Democratic Party UDP ne kasengi kaladap an penmi ikatup kerteng menengkong jong ki kertong ki banyakon ya ke election syaki yang dorbat thau an hausnam hajar pulai. Kini katup kerteng ke kentup yalai pu ngot ki kertong. Kini kilong ki kerteng jong ki bapau khmat bekentup ya ki kenhun menteri ba kermen sela kleriat ba lakmen rumbui amlaram ba brolding nongsej mau tadrashan u presiden ke UDP bolong ulam phang ke yang dorbat thau an ba met ba lengdo mairang Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council Ba Titos Khan Sora GMLI ki kentup ya ba balajit sendrem Shela ba Pius Marwen Ranikor ba Nujor ki sungo mukaya kiwe pat kit khot ba khampau khmat kilong Dr. Amanwar North Shillong ba HDR Lengdo Soyong ba Remington Pengrum Maukan Raw ba Anthony Kongwang Penursla ba Moonlight Pariat Jawai kiwe pat ki kentup ya ba dawan lengdo nartiang kong bayahun lang makdo mohoti ba bat hok normally jirang ba sunshine makri umsning Dr. Osapi Jarwa maureng keneng ba Mitchell Wan Khar melem ba ulan sun mausen ram ba polestar nong sit nong ston ba polong do West Shillong ba Gemini mothok nong thamai nari garopat kilong Uludaberg CH Moment Khar Kuta Usubruto G Marak Mendi Pathar Utapas di Marak Resubel Para Rakman CH Marak Bajeng Doba U Andres G Momin Rongjeng Ronald Rickman Sangma Salman Para U Kenneth Son Ar Sangma Dalu Bat U Ashe Hel Dishira Raja Bala